हेलो नमस्ते तशिदिले आई होप आप सब अच्छे हो नंबर संगमा दिरे तो हंदांगा मनाली खजी विलेज चुंजु चिक पार्शल है विलेज गिरा होन दी सजा दिले जोरदे अनि दी एक्चुअली ये मोमो आमा हजी विलेज रा हंदा ये खांगबा स्टोन दी बैक साइड रे एक्चुअली हंदांगा शिंगा साइड ले दे and khangpa dia 200 years old khangpar I mean 200 plus is sir lo hashes doing gir pheje khazing epo bol ge je thilo 100 plus the ingire le khangpa dra mare lesra lo khala urta at least 200 plus relas ni khangpa di heritage ra khangpa yoing ba anchi gandhi khangpa chunji sweet ning jimu pe thongu dikhaila na storing hi mashe mar dila sadishne sa ground floor and gangaji first floor ground floor la phaju shower अनि फर्स्ट फ्लोर ला सुसु देवर एंड गांग ला दी दिस एरिया दी थंगु दा थोगा जी एरिया थंगु दा देले रूम चिंजु जुर रूम चिंजु ल नंगे मा दिला किचन एरिया टाइप दुरिया किचन एरिया सुरचिकला किचन एंड सुरचिकला लागांग खजी लागांग सुरचिकला लागांग एंड ने दी हाउस दी जे टुवर तिसकी दोरा गांग थंगु दे गांग गांजा दी दे दो सुगुरा थो आंजा दो सुगुरे अनि छिलो गजिदी बाल्कनी एरिया द दी गांजा वुडन एरिया दिरा शिंगी सुगुरे अनि चिकपा यो नांगलो अजि चिकपा द छिलो चिकपा दितिस अन मड युज छिगुरो दिनाला कलर रो युज छिगो मारे मड खजी खदु मिन्दे सावा सुदुलना दिला अनि मड युज छिगो दिलरा फेस्टिवल दोलेना बाल्कनी एरिया थंगु दा फेवरेट प्लेस रंदी देसा खाइन लांग जो नि मोमो ठोसा रांगिंजी मो एब्सेंस से यो फिल छिदुरा इने या कैमरा पोपो यो गंजुला अनि फल बाल्कनी द देन यो छात उया जी ठोस द वंदी ठोदी बत करो डिफरेंट बत करो खार यार का लुंग सिल्बु गे देन यो अनि गुंगा अबला नि निमा तो जी कोका ब्या पर द दिला हांगो शावरा केंजा वाला दी वुडन केंजर गांजा chunjo liyo juda shurgyo do den khanding ji mut khang bade the balcony area gaza de la hayang tu sare nga hayang pe on tu del den ai di main entrance re balcony il den nga jo chai yo enjoy chi yangi ma khandi viewing ji mut man मेन एंट्रेंस रे दियो नमस्ते जी के तो पंचाब दियो ठी बने ने मटका चिचिक पाला सांगे गांव दुंगु दे फॉरएवर रेडी डिजाइन सेम डिजाइन खाना मुग दे आप दो सर्कल ये गया दो है धीरे थप गां खलास होंगे मारा हदा तो थुजु रिंगबो दोय सर फेजे दि थप दिदा फेजे तंग मेसारे अन केसिंग यमा थुजु दि थंदा युना सुरला थप गजि सुरला देने नि खलास दिलरा अनि दोरे त किचन हाइट मांगबो हमर द ये पिंगे पुमो चुंजु द हाइट तंगु दे किचन दिए हाइट यो चुंजुर नि ग्याप तंगु दे Oh my god. Thanks for cooling door delia. Madin wasal dene and kalas dela. And same re paju side digaji next side lengi laga yorla sa laga kaji area digas chunjuro yor din this chick spacious user thandera. And it over ta aza thongu di kenza di zane le ba thandanga kenza di wooden re bat koranging ba penging ba kenza dia slippery sha do bat korta da use chijin nga chunju yo dab nyu den man and the main gore the area the close chia chida partition aram se chali
so mo thang zu mong boro shle share del da a shimani tengora ta di ground floor khachi main gate re main gate lana di phaju shasar di gangza nanglol tongu de phaju shasar de nanglola khindora ayu dina look shower ra di thanda closed door is almost I don't know open chamber di re phaju shasa main handa phaju chilo shayre damne ta dela phaju ru thong marra thanda dele wooden box ning bas do you friendly list phaju hey oh my god over friendly list di over friendly super di Kal go there yalas ani number so nga dangi puche do blessing mangbo shikti gyu dila thank you so much tuje che laira kasyo nga nabaso nga la digas gi chewa te wadi thank you so much thanks a lot ani hoya tuji che ngi video chunju dinaw do na video dila like chiro na nga nyam do comment chiro na nga ni rokpa tha family du nyam do share chine digre and channel la sawa ina channel la subscribe chiro na nga kuji nyam do bell icon di press chat ba maja so that next video notification di rangsul ra chudra ani okay ani take care to next video nala